bangibuza abantu abaningi bathi sicela ukubuza ukuthi yini wena uthanda ukuthi umuntu akayikhulumele mayifunile umuntu akayikhulumele emsamo umuntu akayicelele uma ingangena emsamo akaguqe ekamereni alala kulo ayibike yena ayicelele yena ngithi mina phela umuntu nomuntu unengilosi yakhe angithi yabo umuntu nomuntu unengilosi yakhe emkhulumelayo unengilosi yakhe umuntu emcelela uNkulunkulu wakhe nasedlozini lakhe umuntu unesithunywa sakhe abelwa sona nezincwadi ziyasho zithi wonke umuntu unezintabelo ezona uzoyithola nini izinto owabelwe zona uma usazoba nezinto sazocelelwa abantu ababelwe into zabo ngithi mina umzekelo ngami ngithi mina imizwa yobaba yakhekile yonke angaze mina nangelilodwa ilanga kube khona umuntu oguqa la othi ungicelela ukuthi mina ngiyayicelela mina ngiyayiguqela mina ngiyayikhulumela mina ngoba ngicela izinto engabelwe zona angikwazi ukuthi ngizothi mina ngiguqile la ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungibusise ngalomuzi bese kuzofika umalume omkhulu wakuphi okanye ngilande ubani nginabo malume kodwa umalume wami akazaguqe ethi mina uzongibongela kithi okanye uzokwenzani ngoba nayo unenkinga zakhe nayo unengxaki zakhe nginabo baba omncane mina kodwa bakwazi ukufika emzini engiwakhayo bese befika bethi bazongikhulumela bebe benezingane zabo umbuzo wami uthi mayizofika efike bona ukuthi ngaphile efika bona ukuthi kunemoto ngaphandle afika bona ukuthi ngimuhle nje namadodana angaphumelela amadodana akhe angenzi kahle amadodana akhe mhlawumbe aboshwa njalo mhlawumbe amadodana akhe akile mkhulu uzofika thini uma ifike eguqa engena ngesango efike ebuka impumelelo yomntwana kabhuti wakhe ebazi yena ukuthi lapha asuka khona udonsa kanzima uzofika athi akwande mntakabhuti uzofika athi aphinda mntakabhuti ebazi ukuthi emuva ushiya ingane ezinezwana zingafunani ziboshwa zingaphumeleli angeke afika sole la bese ecabanga ukuthi mhlambe mina ngenza ukuthi ngedlozi ngathatha ukuthi cha ngiyabuza phela kodwa iqiniso lithi namhlanje ngiyohlobana neBhayibheli angivamile ukulifunda kodwa lapha engimenywe khona njengoba ngibona nje ngiyophendula lo mbuzo bathi hayibo sibonile ukuthi cha ufike wathi kwenzeka ngempela sababona nabo abaphumelele manje wena kahle angazi bazothini kodwa ngiyazi nje gazi ukuthi bazama ukuthi ngishintsha kanjani imithetho akusimthetho ezinye izinto imikhuba imithetho ikhona ibhaliwe uyaziwa akusumthetho ukuthi umuntu angayikhulumeli ayikho lento le umuntu nomuntu unengilosi yakhe yakwazi ukuyikhulumela ngisho ingane sesikoleni yakwazi ukuyiguqela icela engilosini yayo ukuthi cela inqondo ephapheme ngilosi yakhe uzokucelela kanjani umuntu ongenayo inqondo ephapheme ube nenqondo ephapheme uzokucelela kanjani umuntu ukuthi ube nemoto ongenayo imoto uzokucelela kanjani umuntu ukuthi uphumelele ube nazo zonke izinto ebeyena engaphumeleli nezingane zakhe engaphumeleli angisho ukuthi ngiyakushintsha lokho kodwa ngikhulumela mina kulokho abayongibuza bona ngoba ngiyazi bangibizelele ukuthi hayi ngangisho kanje bese umuntu usho kanjani ke wena ukuthi umuntu uma izokwenza into ebika umsebenzi enzeni angameli ngizobatshela ngatshela uNkulunkulu wanginika incwadi kaLuka 12:14 echazayo ukuthi ungamema obani angizwe ukuyifunda niyifundele yona izokutshela nangesilungu ukuthi ungamemi ngoba uzomema nabantu abazofika la ekhaya babuka impumelelo yakho bese bekuvala uzomema abantu abazofika la ekhaya bakubona ukuthi ingane zakho ziyathandana bese bezithi incingo bezabo zingathandana ithi uthi uNkulunkulu kulo ncwadi ungamemi ngisho ngeke ngisho ukuthi ngisobani kodwa ibona abantu esibamema kuqala lapha abafika bese besihliphizela zonke